Samoa e matalasi Uasi o mia elesami Atu mangalanu lawala O folo fatum fa fela ile mai mo mai lo tatu to no ile fa fela re ile so foreile o ngo fo fa nga lo nga fa ma lo le ni va yaso se ngai tatu to tu tu favor o folo fatum fa malo atu fa malo e tatu sponsors le tatu ale motonga le tatu ale aqua chemicals le tatu ale titi sound fa pe fo le Rick House vai tele fa malo fa tailo to wanga le lei wa fwai ona me fa yo mo yo le nei o nanga I maota malao lo tatu to no fa foi tafa fio lo langi e ala le tautua le penga te fai langi se fa fela ya tu fa malo atu ya me fa la lo al malo fa lo ngia tatu kala mo panga masani le wo mai tatu kala mo Soalepule le fionga le mista nga venga atele lo tatu malo ya le to fa olo po le fionga fonti ya le wo ma fatasi lo tatu officiale nei po se mo ya la fionga le mista malo le soi fumoria ya malo fo fa to fai mo tu tene yes. Ia, fatal fatu I lau sunga foi, ia polo vang te puala. Lau fai foi ma fofonga o tato polo kalamene yaso. Ia, malo fo soifua, ia malo fo lange ma. Mo fo leva no e fatal fatu ai foi tato fai ngā maranga mai le malo tele tuila. I lana fionga le kovan sili. Ia, la fionga foi le fatui, fionga I le lo I sili ia fa pe fo ile mamalu I fatonu ia e mase fo ile tapo inga mamalu tutu ile manu ai o tulanga falupe ia o le utato fatasi o lo manuel fa nga malanga ali manuel fo ia fo nga uma ile fa moe e talano ino mta wa ia malo e lua ia lavano fonde o folo fatuai ma fatalo fatu ile pa ia maulungo sitatu tunu so stafo ni la langi ia ila tapu inga mala fa fonga le ia fiafi ia me se lava le fakaro faku foi le uso minsta nga malanga o malanga australia ia malo lava le faiva le lava e ke kalomo o kapupua ia io to faiva e ke wa ko foi mai ia ko sola e ki ai kapo inga le malo se fua malo no fa kai mata watu lo fengon mista o le fata tali mai le fainga malanga mamalu fa va malo ia pole malanga fa le malo sa wa ia toila o fionga ia tuno mamao tonu fo wa lungo ni siola ata mani siola leo fa pe foi lungo penga tsfailang ia e pelo tautua la vai ale fakasa TV ma pokala me Soalepule o lo tuli mtanga o pele to tele mai se lava le malo lo tato to do Samonei ia malisi lunga lo penga tsfailang ia ase o mai wo wongo lo faiva lo penga sa fita ia I tu e fia lo langi ia wale man wi o so tato to no lo to faolo faftai e mo la vana o faftai el tapo inga le pai mo lungo se tato no nadie ia o alo foi ia au nei ia ai me se fo tupu mai e sa mato malanga fatasi il fa mo o tato o tunu o pe o no to si lai foi I no penga te failangi ia fa pena foi inicio ala leo ma ma office fa sala lau ia o le mato malanga le nei sa mato malanga fatasi ma le fionga le ripule le fionga foi a silmanai Junior Solomona o faulu yele pule ngom lai valele ia fa pena foi ia le fionga ia fui tupai mau simanu o lo faulu ia tato mtanga luenga o ngaluenga tele ma filawa ingal tato malo ia fa pena foi na mato mananga male fionga ile tamai tailo ia o le tato seta aku a tola valea ia male fionga fo le o faulu ia ile tato civil aviation ia ma ia sima ko malanga mana ia sa tuli do lava ma tuli matanga u ia fa mo fo ile
awa se manuia o Samoa. Mali. Ina ua ia le tūlanga lea o lo tūla i mai le tātou company vale le Samoa Airways. Si. Ia ele ino whanawha ia i fwoi ia le mātou fwoi pito la au. Tai. I le sailinga lava lea o se manuia o Samoa. O lea la lea sa mātou anga ia i loa i le whontanga la lea tau mala vale le savili. Fontanga la lea e awhia umai ia le lalangi atoa lava. O fontanga lea le awhia ai ia company valele. Yeah. Ia, o lea la sa o tō moli mawina ai. O lea sa mātou saini ai na vea ia masui o tātou whainga malo. O te saini ai le malilienga i le va o le atu arapi. Ia masamo deng. O te lava la ni si foi le o ma te foi o le atonu le whengainga le ngasaini o le whengainga lea e te tala ia vanoa i atunu ue lua i alato company valele e whelelei mai i Samoa ia se valele po o le atu arapi mankua foi ia o ngā le UAE e po le atu arapi e ongo alako company valele la popoa lava la vela ma Emirates pe on si la fia fo ele malo le tnu le ala wa ma wala va no ai fele mai ai Samoa le be au mai ni la to fa nga malanga i Samoa mo foi la va no al tato Samoa Airways e pa mo ka ko vale ele le sa wa yo ile atuala ko so le wa ka kala ia ngo kanga ia ma fa ko la le wa ye le ala o pasi aku le ia le ngā ruenga i le Samoa Airways ngā ruru e lola tō ma company valele ia la tu arapi o le taua o le whengainga lea e se le o le amawhai ai fo i ona whalau i loa ai fo i le Samoa Airways i atunu mamau wa whapeang nei ala whaatino le mea ta o le code sharing. Ia. I lunga le valele. E share ia le Samoa Airways ma le po le Emirates po la lava le si company. Ia. Po whea le mea whele le ai le valele nga. E alua e lunga le ticket foi le Samoa Airways wa le winga la whamitalanga. O le ia fai paanga ma vai pe fieni no for valele tu mai mo tato a fa pe ne fast food ka ko for le au mai ia o le Samoa Airways se saulia tau ia tickets mang fonga o le tauala a fa pe ne to no ia le vaenga le na a fa pe o mai nget valele e o ka ko fa ka ko tickets fo ia le Samoa Airways nga e rua kua lea e alu i peke alu i Longkonga, peke alu po fea lava le tunu, e ke alua. I le ticket Samoa Airways. A le vale le fafo. A le vale le fafo. Te puala ma le whawhonga le tunu, o le ma tanutanoanga ma le director o airlines i waka mako whonga whakasi. O lae ko sia umale engi usila ma isi fo ia kongo i la ko vale. Ma fere lea iala ia alu i Europa, alu i fea. Amerika. I Asia. Ana solo mais faz kupenga ia la ko ai le se vale le New Zealand le se vale le Australia. Kasilanga ai kia o le sa mako kilo ia. Mana ia. Engo fongo kwala casa ka ko Samoa Airways ngai. Ai koleki mela uru maria menga i menga. Ia ngila ko selengi mo le tatu watunu. Mana ia. Ia mangaia ia ese le tarisa paia fo le whenga fo le minister ma directors o airlines o ia le tūlanga fo le tātou te talo atu tātou whainga pāanga o le saunuanga le whenga le minister fai mai o la ko fief soangi mai a kongo o le Pasifika o la ikira le ka le tātou ioi e mantua foi tapuala e fitu tau sanga tau fai ele tato fai ngā malo talu ai ia e tau talo sanga le mea lea ele mfitu ia ai ngala o mai loa i le o January ia lava le o le tau sanga ni no to e fai ele application tau sanga i Samoa i le tūlanga lana
ia e tali mai loa ia UAE tātou whetau tā pena le tātou malienga ai tātou whetau i le whonutanga la lea i mea kau aviation la lea mako malangai e seini wha mautua tātou malienga lea la sa o tau sila ia i le tūlanga lana mai se avanoa le nei lava nei mo le Samoa Airways ia ma tātou uma wai ia fa wau pela fa mtalanga i le tulanga sa e se foi ma fofonga sa nga ia le fainga malo taluai wo poloka i mea ia airlines e mai ai se tamu fai le Samoa Airways e le fa la putonga e ta wal Marriott o e ongo ia malo na i tutonu sa ila ma Samoa le lua fasfuruiva ia ko fai unga fai nga malo taduai e ave ese mai Samoa ona tam fai lava i e kau puki lava ma kam fai Samoa Airways ai o le madidi o le whalaputonga na le nga i Samoa i kong e le koe mga omia inga kako koe o koe fai ngi isi whengai o la ua o i kongu uma e mawhai ala Samoa Airways ia kungu ui e onga lele iai whapenga whanga whelele mai ia airlines le koe se papui le ala tūla i mai whaavlawe le whaingatā le iai le tātou wāmututuila ona o atunu unga e ongo o loo iai Amerika tutonu o loo iai New Zealand sa whalongonongo mai o lua tala noa i manista le Samoa Airways whape tau whanoi sa o lele sa unoa ngā le whionga le minista o le keminga i kako vaai e whelei i tutui la langa ele o le koe eise kako malienga kai peo malienga le hamako sa ingia ma le Emirates e whaangoi e pe alo waru ke apalai lau konu masinga i o New Zealand awa umalora konu masinga e koe apply o le mea la le iai keminga i kako vaa kukuila a whape masinga pe lua masinga uma koe apply o le kupe la le alu i la application na kuso o avanoa na wa sa a kongu lau kilo nga lape i le sila whenga malo tawai o le sila pe kele ale ia o ila whamtalanga tapuana o le kilo nga le Samoa Airways e maua se kupe la ku ai ngalo ai pe se fulu isi ala nga kupe e maua pe a fai a mai ngisi airlines kongo kongo Samoa e si sila lai o kupe maua le por falti e pulengo o malai valele o le kai me le na se va o le kele va kupe i landing fees o le kai me le na de va charge o si charge ngai e fuan mabafa kai fia fe le yo e nga sa rola ia e pakai lumo le o le kako fare terminal ia koe charge foi i pona le me ngai va ngai o mai va ven koe so simulai vale le ku lai mai why charge for the parking ia oisi atunu e charge le wala foi le alu le por air bridge e anu i kom va ka ko le charging ala benga ia saude sia nga kupe o ka ko suau ke me koi va saude sia nga kupe o ke mi foi o ground handling ia le ka ko vaenga le fai check in o le mai ngor kako o le afo le ko nga pe pena kiri yang o va me ku me mala e mal customs o le ia o mai lor kuris ia kasinga ku penga oki foi ngai i le fai unha sala ko fai le ai se kulisi le alu ia ka ko pisingisi foi o rental cars mo fale ainga le mala vale ainga me uma le ai taxi ko le ai ko i makupe a ngai ka ko ka fa naude fa ka una ko me ka lima o le ke le yo le mea poloka o nga ngaura faola Samoa Airways so le makola kilo e le kilo commercially anche kilo por kiki mena le la o mako mangi o mo kinga inga ko mako i le mena
Ma o le foi la wo ki nga ko i le fa ko nga le afionga pan mi ma cabinet o ke ado ko karo sanga me ia ko mai ko ko e fa ki nga ka mo era o ki sa ko ia pe o ko langa la ba nga ka o nga si ko foi ele ka foi nga malo a wai de ase malai va de ke la ko mai nga se va de kasi estampangi e lo fi me mala va de yo ia ele nga ka la i me o lo ko pe mau ar space wala sia ta to ya mi ko lo si va le lunga le space Samoa mau ko pe Samoa o le makua i ke lo ko pe ka fi la e le ja pipi or kama finga la vole Samoa Airways ale ka va ko lo fili o ko si le fa mo Samoa Airways o ai la yai po le malo le nga ram tala fo le ka mo fai e wai falan matenga o le meo fai pa anga ai sesi a o ai le se i fo le ka mo fai la va la ngikas a wala fa fa me mai kasi o ka ke mo le ia la le kadi silinga e le tino nga pa wal me o le fai pa anga i Samoa Airways o le Samoa Airways ia pe o le kampangi vele le kuko kasi al malo ia la le soang ia le ka ko malo le Samoa Airways ka ko airline ai o se kulanga manga ia o mako fa soanga foi makama e mala malama running o me sama ko fono directors o airlines ia mai ma wo penga ba o man miska o Samoa Airways pa ko fongo ala ia marauri o kalangoa ku i ko Kongo Pasifika ai kalangoa mai ke fa mamla mo ke e kalangoa mai o ko elawe le se airport o Wallis Futuna le se airport alela la kai kako o le ala i lungo la timing e le ka sanga fo ia le malo ki paki e fia ye fo se fenga pa angale ai fa mol kalal makova le kakova a oi ngaro kar vale mkilpo e fauna e fau o le mere o ki lo ko ngai mo le lofi mai o ko o fo e fi fai pa anga mai a sa boy mai e o foi mak fon ka ngale sa fai America le o ko i fo America fai mai o le mera ngo lo le mera le fai mai America fia sengis ka ko a fereng o fa se o lo ki ku ngai sa o lo ngai e sa mo ko e fa mai wow ese nga ko ave ese mai ko fa nga malo lua suiva ai ke wo si de ko o fa nga nga yo si o fa mai sa ya o Singapore o le ke le ia le o kata le sia ko nga manga o fo ie a pa sengis ka ko fa nga o le manga ia le mele manga ia no ai do ka ko sharing le mo ila ya ka ko mo fa ia le sta ko vale le la po ahora ai fuka ko mai kupe i me o fainga pa anga rungo vale le mai sia ku wa le si tu lo fenga mista a fai nei tau nu la ma tau la lo fa mo le ai mo le manu yo tatu tu ma tu to tele nei tatu tanga ia tu ia aola ina tau nu fa mo le e lo ngen sa mo ia sia ko ngala ngai pa se si e fa marka ko wa ngo wala wale wa sili mai le tunanga na ele mele fai mai o la ka ka pasese ele mele fai okay fa mangia kule aso o le pasese conscious le e wo ngo se lau de return ngo se lau Australia le la ko return na la wo sa le timing la wo fa ka uti ke e se vai la e la lula a pipi mai langi mangisi airline wa ki de ngalu e lo pe o si do ka usanga ka ko ka i do se la ka la le New Zealand ma wa ka ka ya so ia e o pe o me ala nga ma ko veri fai o me vo isa fai mai fo ka ko fai nga malo ka luai al me nga la mai sainga la o mai ka sainga fai ala ko pisingisi o le kala o le ko kele la fai pisingisi o le pa o vo ngai la lo ka lo se le ana mal fai i o le kele me airline o le pa o vo ngai la lo ka o pase se me va penga a esa o ka lo sanga la vala i le Emirates ma directors ia o airlines ia
le rautale mai o LA Samoa. Ia. Ya wa makua foi a lele mai LA. E la laka mai le sau leni Samoa. Ilo le alu lalo i New Zealand. I le mele ia fa pe sau i alu Australia ko e foi mai ia on makua. Na sengi foi la le malianga le Emirates. Ia matonga. Ma le malo tonga. O le ala ua fai ele ko inga mea lea. Ia o lola pofia ia ngofo e whakau. Ia manga ia foi le ia como se va la po foi le sau ia square foi va ana ko bia. Lo na winga lau konga mista o le mele sa tau na fai mua. Ai au mai le valele. Le van ka uma fai. Fo mal a makamaka. Ma dia le mea. O fia le mafa so fo ma le master ku sa ka unga le master me ka airline le ngalo tala no wa officer ku ye o fa o la se fleet o la se fa ingo vale ave be o ke mingi o lo se la wi vas fulu o wa pa u la lo ma ko ngu me ma ko 777 se la wi vas fulu o vale fa persoli pa u la lo 777 ale se la wi va lua se lau mo grupo la ko e passes so ie fico va se lau ma na me ne longa fa kuanga foi le e ma ia pera ko a maka i ko inga foi e tia por va foi le fiki de i mo me pe ia kam pe va su e passes se kula ma pena ia nga o role ia ko u ia ka fa kai pe paki le u ka sa mai ko lau e la mai kong i ia faola ko mo ka ko share le fai no mai foi langa fa kuanga ia kia u le kilo e meio si planes po vale samila foi fa onga lunga le ko Caribbean ia malalo i Afrika o lai la ko nga me e fuanga i ya ko mo ko foi le ngi mala vale le kai pela ko la porque leo ko ela la wengi usila ko fio mai ko foi ko ela se io la ko mo a favla ele fio le va ale o wasole a vale au ile le vala ia ila ko vale que fio la o kamai ia mo wa le ia makuri si mangongo mapori ia e o foi la ia ko mo ku ia la kukile i le nofo kako ma ko ka manga o ila ko la ko mainland le va ko ki a fa so at por vara ai au laka mai le ai ia las ka ko vale ia o mafo mai ia nga makar kan ngoi ma e pule ia le fionga la tino o mai la ko a kampangi Samoa Airways pola la ko fo nga fai mingoi mo ka mai ia fa ko mingoi ia lunga se ska ko ba ke le wale wa ia le ko sia le wo fai o le mo ki ngoi ka ko kupe o ka ko sia i ma ka ko fo ai nga i foi le kamala haiki ia maka mai lo inga ia mo o ko fa ka mo se va malo lo no winga e la valo tao fiore e ia ai il tim ia wala fa pe mai le sewo ai nga mai ni va o man ko kongi le long ia ke lo foi le wa e sewo po wale pa kongu le mele we ar kula foi le wa salamo wa kilo mai la ngai yo ilo yo la lo ma fo pe ngai lo ke fai me la fai o le fai ko yo yo ia ma le kai mi o fai ia ai an wale le ia o fai no me fai be a ko ku mai lo va le ia wala fa me ko ku mai ana lua vale le o se fasi vale o se apa vale ko lo la fa fonga Samoa ai le mafainga nga me so se mo me o poi kala la o fio e fo nga me te mo le wa o ai se nga fe nga Samoa ia tu ia pe sa fe mo ia sa ia fe nga sa fa mo a o le tulanga le sa ai ele kai nga sa ngia se aming skangi me e se ngi umai la kam ku sa pele mi ska ku sa pele mi ska
I kai ku ua la kama sa vango isi nga isi miska. E o loi fo la ko pengi. Ia o le kulanga ia nga tarafea ngai fo ia le ia ele afionga le tamai tai pale mia mai. Adu e olo le singin mele. E fai oi masui e kakoma. A wao lau le mtanga lo. Ia ngau fiafiana ia ele tō wha fo i wā e ranga fio. Au ngai kama ia nga ke aku ngai. Ngai ko inga ia. Ele isa ingi ai se mea. Le lau ala ku olo lau pengi fafo. Soli. Le paki lau mai moa lau longa lau pengi soli. Singir ka bik sa vai de. Ku lau fio ngat mi. Malo waftai. Ia awai. Waftai mo le tala matango fio le ua. O sus fa vasa vili fa fonga maua so tato turo. Ia ile saunanga fo ia lau fio ngat sai malanga. O a fela le a matayon fa ngai fu fonga ia lau fio. Ia o le tulanga landa lo tu watu ia latino. Ia latino. Ma la ko ke fa ngai yo ile le umale mako nga wenga. Ia. Kala feko. La ko lo la ke mingi. Mai go fifia la vai le fa pe mai o le fio le miska. Vai lo directors o afo yo airlines. Va venga fa ngai yo me. Ai a maka me le manga o fo ngai e koinga nga fakingo. Ia, o le mera ngā lewa ku ngai ia le fion fo ele tino umaranga Samoa Airways. E kaunga due. O ia ia o kakala mo so se valene. O uia ngā lo lakua, ma kuat whafonga le tino, ki kipi le loka, open lo, kai mi lola le ngai, kai mi o Samoa Airways. Mana ia. Ia male kuranga fo ele o le pita ia vavera lo le pita, kai mi ngai ia uange i eise tuai. Inge i kako melea le whamoe i se kuai. A kei mea nge a makalonga whakingo ia whewkonga inga pa mea. Ia a maka. Mana ia. Te lo ana lua o maleti no ule lo peke ua whai se lua aisinga se va. Wale se lau i vaonga nge vai. Ia. Peira vango whai aku le fontanga leo le fontanga civil aviation. O le whaadua i leango o waru le fono lea. Yang o waru moa o rinsingi am lai vale de ale o waru ngai o miska am lai vale de yang o fia o la kwala o ke vai e o waka i o le lua fe markasi ai o le manga ia ngai ia se kai me fai ro se la to fontanga fa airlines ia kala ngo ai lo po ang ku pe fiengo fo e mai ka ko makulanga fa penga e wala le bele ko foi la kala i le Qantas sai e lava le kalsanga foi le Qantas saule saunei o kaliala ia ai ke ila ia wa ko saule o kula fongo ia fa malo e le fa pe ia kala loka kala mokulo e pui foi la ia pe fa pe isa ko line e fa kaura ile fa ngo fo o le kai mo la lenga foi ka fenga nga ma Australia sa ka kala nga le afela ko fo e mo fakau e a fo e ku aku ya la ko e a fe foi lango fo e mai ya ka ko ia o kilo rola ia ai ke la wa fo i wa apply mai le virgin o le virgin mo e mo kingo o maki a makaina ia nga malanga inga ia ka ko le vale o San Fo le vale o Australia ma Samoa o igana nga vakura ke mira le ko ke joint venture ma le virgin nga vakura avero i el malo Australia ia ngo fo ia afi ai ke lora le usa mo le Qantas ia e fa ku i o le virgin e vakungo fo ai musu le virgin o le la ko wala le va ko Australia o nga ko mai lo le kalsanga le foi la umang ko sengia le afo i le wa authorize le siafe o fo i la lo la le o maldianga la fionga ko mai kai palmia ma le kapenga ko a veces siafe era la wa afe ngo fo le virgin afe ngo fo le Qantas ia o ko ai fuli lona ko la o mai le ia pase se ia ma le a me se fo le kako le e kako ai o me ma ngai ai la
kilo nga wo fa maungia le so nga wa sen mai ka kai o ia tickets e de pase on se la le return fe ka ko wa nginga Samoa we so lo wo nga fa Waka ko le Samoa we si mera nga kam fai ka ko malo sai ai e pure ala yo malo Samoa we po apa se serwa ia ele ma fai foi on la vai va le ngani ia e pe ole se kala fia nga mo tatu no ia le se ko kam fai ko ka ko Emirates pole wa ole kam sanga fofo e sengia ka ko fe nga ma Singapore Airline ile wala le tas ile mera vale tas ia e kam fai lo la io se ra foi le au sau au kilangi nga Samoa da ko ke mingi ava ko ai u la uringa ia fo ia ko inga ai ki ma do vai fo ile benga pe ai o ke le ngi si e ke ia lo fai ia ole ko ku mai la lo limas fulu ngo fo ke sa Samoa ia ko nga me fa penga awai ne ia va tu fata no e waku ngi le fa nga ma le kula nga fa penga ma lo fa ftai alo winga la fio ngai le minsta o ila lena amata in fa fenga tal tato va fa ngai ma tua oi ona wava ese Samoa ma fa ngai ale la wo to ta pena tato vi tonu pe ia ole fa moi nga sa makarango fo imani ngai medical transport ole mera nga wale fia le ko kako ese male yo fa e ke le fia o ke le fia fo o nga ole wo maua wa ka fa ngoi le akol mako vale le kukuila ole mera le ai ole ya ko aver ka sanga fa ku ia ma vela la u kilo i for ka sanga ne ya ko va ku ka sanga Samoa e ko fio aku kongu i a fayala a fo ye ko e ka ko e ma ke de isengia ma le Singapore Airline ia fa mo le ia wa ko fo ma Singapore la ko ia wa ele to sa ele ko ya ole ko wa le ko kongu i ko mane lo winga la asaini le tono le ano polo ele to sa ni fo ni tsenga nga mai se tunu to lo li ole sengi lo ma ko e o le ko ole fa la ko ngale ia go ma fo mane ia te le fa mama venga mo tato tu ia le foi sa kalkala ngoa ngei male ma ngai uso ku kuila ia ato sa foi sa yeila le Soalepule le fatan no nga nei ia mai e la foi fa sa o mai le kovana ma le la to malanga wa kupule le mele o nga wo ese ka ko mai le fa ko nga le ia America Samoa ia ele foi la se la ko nga luenga kele o lunga i ma kele sa ko o i mei ka o transport ile ia o fa ia ko on sai mai si o ko fa ia ku le me si ko fa sa o ko ga ia me se o le mere e mo ko o le la va fa sa o sa me se so ala wo Malo va tai ese mai le Soalepule isi Soalepule lau matanga luenga so tenga la vale mamrik Samoa ia ila ua e kele am ka upu foi le va kai pe o visa ma me o pe mika me va penga ai o la ulava a portfolio ia ole sakara ngoinga le tulanga foi le o le o akol ka ko wafu o ia ka ko lady Naomi ia me foi fai so se longa o feala o le va ku le va ia ole mangai ai ole mangai ai o lo kilo ako e concern e foi la ko e la fo fai bai la ko ki ke fa pe mai se an ko leo mai mo ke le mari dia ko me ai ia le mangai ai la vo ya afku ku nga ia la fa se no maldienga ma tu la fa penga e o foi la i le a foi le nga lue fa kasi o le ia o la ko ka foi insingi o me ka wala me va penga so son mai e o mai la i o nga kuai ma kuli la ko poto masani me va penga e foi la wa ka ngo inga le feu ka nga i o meio con kalaki ka ko con kalaki e foi a wala
La foi sakarango ngei le kam fai fo ile fai nga vakong kala ke e fakingoa la ko ngarenga e fa penga funga mai la kong kala ke fa sakarango mga la waku ala ile me salo le o ko umi ia o ngai lo le malienga ia fa pe o le mga ia o malienga ia fai ko nga me fa pe e ka kala lo le o avango I ka ko kong kala e le faingo awala me va penga e me se ala le kai mi fo ile pe ke ukula me se fa me va penga manga o mia mai Samoa so soang e le ai ang ko ka fa yo ngisi ka sanga me nga le ko runga le va ka ko fo Samoa ai I ko kuila so soang ele iso la to fina ngalo le vale le kedia pa le belo mo ko ala langa kai mai fo ko van ua koe kala lea a whai fufuanga ka kala ka kumai vane ni whangani ea o wae o ngau ka kau whaalongo aku e kau la laka I ngale lako ofisa au kule ua whingangalo ia le kako malo e whai nei e mo se lako ofisa au ku I ngala I whangari ia se me ngai whangari ea wala ua I ka ku ofisa au ku I kukuila ia nga o kuila le se ofisa o yengi la ua o ye de fufu nga la fo nga luwe ia nga luwe miska ia o ngo ele ia mole la ko fufu nga ai ke le ai o isi mam ka upu e ma ku foi la ku kuila foi ka upu ka u mole vale ia kuila o le va ke le mele ka lo le iva local la ko mole vale e loko ia e whaunga mai lor ka ko a control tau e control aku va e anga I kukuila mle vale kua ile e traffic controller e control va e relax ia o kukuila foi la ko system foi le a se vale e ki mai runga vale le mo li runway e aluala le radio frequency foi le ki mai ia e control ala e ka ko tau kasilanga o nga o le whaawa pia ia markele o isi mau mea awa e o le fo I so soangi mai kukuila e la ko Coast Guard e la ko o nga la ko le puinga o le o nga Samoa Samoa ia la manga ia la pi square ia me lua malo arbe ayo ko fia la ko kala fari ko fia ia kukuila ia ka kilonge e ngai mga ku whapiko sesi ai o le mea lea o le mole atu nuku atua I le kama whainga foi o kako kupe maua mar ka mau ai le mea lea le I whangari ai ku whapea ku kuila wakula u whionga minista ai ku whapea ia o leanga mako whango mai olo o e saunga mai le se winga so koi whale o lolo sa vai pe au so mai ala ko ngai ki avea wa ala ko ki pipia ia ai mang kua fo ia e o me ai o mare vale fa pe ka wala laka kaulanga e la laka kaulanga ia malisi mea e mama o kukuila halu e kukusane e faisi mama ai pe ai fia kuila I whangari ai la alu kaulanga fa kaulanga ko alu ko solva ko ya ioi e pe kulangan nga la fo pe ka ko airline e la ko ke fe nga fo fo malo fa ftai ia se fe sekal awale nga ya lu porque lo pen ko po do fa singo po le me o la se fo ma fa singo mai malo go I la ka vale vo ile nga lua oi alo fai ele corpo o le aua whakarikaria le kai me make o e kongan mai ia o me voi le uka whaalongo ako le o le whakeisiango o le a whakwhaka o i le I le whaengia whakwhaka mag whakeisiango I le me langa o ke fia iai o ke fia iai o ke mga o e a fio ia Manga wha le karangoa mai se whafonga le whamasingonga whafonga whai le laku I whamamonga I anga ia kumai o fia la iai e wa whamako ke kele whamamonga ioi awela nga o ke fia wa ai whamamonga ai manga ia ave sa o whamamonga ngai no mo le whamasingonga ia nga whai eros whai unga le whamasingonga
o karu fai ai e ana nga sa nga va pe ele a vi foa le faka male pake siango fa mangal e fai ku la fo le auto tu tawa il mele fi wa sa ngoi le ya atu le mam ka upule ya o foi ai de kilo kai mi ga ke fa longo aku foi e fina ngalo foi fa dia o ko foi fa dia o malo la tunu u mei fa mangalo o la fa mangalo la e kula fon ko ba o mauka ya e ka kero fa e ka fa mangalo ya ai aka ko walu la fa mangalo longo winga la e peira le fingol fon kala imale o le whainga skama ki kulou le whionga whonganai. Pea whai whamangar. A wangaro ka e whai mai roa, e whai kia ka mea se whapea. Ia wale ka keino, e whamangar. E kuar whamangar. Io ia mai o le ale ko ia se ma malu o le pare menge. Pea ka ko whai aro le mea lea o le whamangar. Ma le awa whakwhaka. A le situ tā ua lau whio. A whai tau nulu whamoe ma mawai le tonu ma ta oto ilanga tonu. O le ata o fia ile me o son ta lafo upo ele whawaya. Ia. E sao le lava, ia mangkua fo ua leva. Ma leva nga mahasangi mai fo ia sia ua i mea rava nga o le lafo. O le lafo fo ele le upu maku ia. Ia o luaka mako i ki ngā inga. Ia ai e le whai o le whaamsingonga ma mea nga inga ia maka i ko mangofo uka iai ia le malo le tunu e le mea leo songa lafola o upu whapenga ia ai o la uru ile iai ia a whaia inga i le makeis whamamai matofi ai au whaia inga o ke whamavai matofi minska o whamavai matofi whai pula roku malo o lu inga lea whai malo paftai lau fio o sirimun muli a o le ei whamaina tapo karang matawina le tunu ule tulanga ua iai au wala yanga ia tulianga le mana le ia atonu sai se temina tau to ali ai ni so ngalo au le lava fanga sol la so fina ngalo lo fio ele tulanga o kafia inga luenga nga pawale le pele sa ka ko ai nga luenga o ka sanga le o ka sanga mkanga o ia kon kalake faewan ele me variation o le pe fainga koe faile pe le nga vary lo pe sui ele ka o le o nga wenga o nga la sa o mai ko ka penga ka mai se la ko fakanga ma me kulang fa penga ia ma so ka i foi la ma le World Bank por ADP o mai ia kupe ia e foi ala si umio le processo penga ia ai le foi la o uma mari de ia le foi la o ko e fa wau ia ngalwenga ka ko awala e o foi la i le kuranga ia wala le anga i le ku i sasai ia i bere complain mai ia o la voa o nga sa malanga ala wa lu le tenda o i ko e fa le tenda o con la que fo ele o fa maintenance ia la wa uma ia le fo ia ko e fa nga solo ia nga almenga ele me mo fa lo mai wa pisa o ko era wo fa me wo ka fia le awala le e alu ngai kwai is ia ele ka fia le awala nga ma ko fo il sa fa le tenda mo o wakula ia kom fai o tenda ngai malo ia kon kala ke mai fafo ia lua sa o fai kulela o a pulenga fo le LTA fa mo bore ko fai ku se kalo sanga i o le World Bank ia pe ma fai o nga ko mai ia se avangoa se i mawangi ia vangoa ka kon kala ke Samoa ia local contractors i inga luenga ia fa pe bala ia le ama kom fai ia o le mea nga ka umi mai le ia le kulanga nga o le mako ka ma fai ka fai nga malo e fa nga kon kala ke ka sa mo la vai inga ia iai ko kongo filo i fai nga luenga ia e ala se me o le la fa alu ale le tenda e fai foi nga luenga le e o foi le mere fa pe mai fa ka ngo foi le o ia e va pe se la 1 million american mere nga fai e le ka fia fo
o le mele ko va ia kui ila wo so le fa le an ka le ang fo fa me wa ka ele ia ma se me o ka ai lo po ai se si pe le fo le ka fo le ya yo po ka ya me wa ma o le mele ku pu ai fa longo kala vo sa le ka ngo mai a wa le o le mai se senga nga ia ele research le ia mo le se information sa o ka ngo mai la ia e pe la me nga sa fa i se longa o mo wanga le information mo facts tonga o ka ngo lo le ia so ia le la nga fa ya kwa ma le ma o ka ngo ko ya handa ko speak ko mai al kaiming e ka mo fa le me nga o alongo kala Ang kala fai le research ma le voy ko ya o ya ko ma ko ko fai le ma kala ngoa mai facts o nga ma ngai ai le o le fai ngora nga wenga ma ai e ma ngai ke le me le o le kula i me o ngai a ko fa pe a po fe si o le kuanga o me nga ro ko fa o no go bi o la e aluana le la ue kua ngaia o la e stika la kula fong e sa ni kau kala se singa o kau kala al kaiming e kua ngai kau kala mai la ko finga ngalo au mai le so o la e alua le ru nga malo nga wa ue kau kala a la me o toli e ngalo ngale yala o la wa ngai fa solo le tenda nga wa tenda ia e ma kua fo ye o le tenda ngia international whainga le tenda e alu i whafo le tenda rangara o mea pule mai ai ia bank si a whafo e ni pima rua bank ai le o ko adia lawa se ngā ruenga o la e whaifor ka ko ngau aku e vave ia ai fua mai fo ia kama o le me kupi wai le o ka ko e o me kupi le o te maa taru mai tatu whaawala vai o tu sau kwa ia lo wanga i mai ia ka ko le Samoa fa le anga i mengi masalo le o le masinga fo ia o pape ko lu ka ako ko kia ko masinga o malanga mai ia ngai so fo iolo o fakau ka ia met ka ko va la fo le mtap si le melena sa no ai a volto si pe le lady Valento fa pe fale nam e le vanga le na fa pe mai o le la tuma wo pe ia o le tu ngara fa nga wa e ku sa pe su le ngoa e ka siar ka ko li nga nga e pe le Samoa pe le Savai pe le a polu mangongo a polima e lo uma la va sirfia uma le tunu ka siar le di ore nga kengero palmia le palmia o va dai ia o te manatua wa hiu tapo kalami atono la ia inisio mata po wai ono le fata tali mai la ufionga fa malo lu tu foi ono fa fo e o so fina ngalo tam tau ia ai le mo se filo in ngalo ufionga mal te le fa lu lungo lo tanga luenga atono ste mi luma ona to e ma wala se si filo in ia fa te tele le fa no ino lo te mi te fio mai e o lava e o lava se te mi o le fata tau mai ia fa tai wa talafia ma talafia longo lo tato tu no il fa malanga ia be to sta no ngame se tapo inga su tu malo ia fa tai fo i mole avnoa wa fa ona tato fa so ia imta pua ia ia manino mamla mal tato wa tu no e atina e o fa nga solo i por kala mer tato malo ia wo sau fo i wa si na mai lo ko malo le wo ngi ngo le ngu ka ya o le ia ia vai ava aftai fo lo tu malo ia mai se fo le malu la tero la tu ia i fainga e le tapo inga ia o le fa mo tato malo pe sa no mato malanga kwai kangaka ia fa aftai fo i le ia ia o le o ngi wa o kele ia mako polo kala me mako karangoanga ma kukuilo fia fai ia ai le mafainga ku ua ia me wa fingalo ia i mar me fingalo i le kalesia ia tano ai fa ftai tele la foi mo la no se upo pa o papa foi po le tau tamali i la fa fong Samoa ne fia ia tatu ave yutam ia mafaanga fa mangalo me o nga i se upu foi wa le talafia ngai ma
le tautamari i lau whafonga. Ea e manuia tere nei a fiafi. Se o koe la koe kulia kulko vanga pe koko koe a se me langa kanga maa. Ma lo va tai. Le to fa olo a foa fiti va ai a po le fionga fonti o le fionga il minsta o ngā luenga te tele o tato malo. Ia ma le tele lavo mau whala tonga ia ma mau mtatalo tato malo o lea i lalo na taita inga. Whaftai tele ia ue whafonga Samoa mo whalongolongo i le tala mai o le whainga malanga e maiso fontanga na awe eila na fionga ia ma o lea ua maua se matu pala lo tato. Tiro malo hui takwai mo lea i whaftai tele la na fionga ono le whaavano ino lona. Tei whaftai atu tato sponsors aftai atu lo tu wanga lelei ia to tuli tau mai le vai so fo e maua e se whapoponga o tato kama Soalepule e manu te leina lava lau whasausanga manu ia fo le iato le fionga le minsta maua so mato malosi au na matau tuai le kale sia ma le tudo e molte mrei to whaia soifua.